Mama wakwaba aha GC and page so meeting de adwoa searching ene ne dey di kan ya we dey ehwe me a mesrew na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell ne so we be notification ene sa ne ni se de betum bia obenye bi atie anase obenye bi ahwe wo GC and page ha domafo ene omo kase na omo ekire se ye ka akwanfo a na wo Ghana hanoma Dormaa ne yentumi yom mfim na omo akwan nyina ye fo papa se ye ka kwanfo a na omo fa so ene cars wode adwuma enche na asai enche na asai na omo boka na omo yesei aban bebra aba abesenko nenso his excellency na nado danko akufado wa ya de ye papa se wo ka ekwanya president odi sika komo omo aya domafo eche so mo bona nado na pa so because is Dormaa ye shire me yobe fe bia Alsphalt utimi say eye papa contractor no ye no so no o ma na ko mi pa na ye beka ya Dormaa hene na nsen last year ensen bebre ACC okaka fix the country for ho okaka omo asem ene be ye dedwa wo Ghana hanom na de ade a ebi mo se Dormaa hene eye serial caller de ma NDC amayoko na ebi mo so ye NDC ni mapa ensen bebre na course last year na this year no yehwe ni bi se che bibia be ya adwubrɛ na bibia ye fine 2024 na wa ha ye kwakoto abanya asem keto akora na eno na domafo che se enseme course last year na de adi na wo fa ho de woni ma ne se na nado aye wa akwan ama wa na akwan ne so ya akwan papa anya asem keto akora nti omo da na nado ase ye papa yenti enseme a course na yenhwe akwan na his excellency na nado danko akufado aye ede amadomafo no But you may focus ebi ewo Dormaa specifically Dormaa bro region Dormaa mokaya perifo bi impesible body ebe tu just nana do ba ye from 2017 and puntujuma omunya hunu bi wo Dormaa wo munya hunu bi wo Brekum wo munya hunu bi a bro region motie ye call ya manfo edi nkomo bia mutiti bia but the ten say se okọ Dormaa akwan enyasem kutwa ebina Fred bi atoso nduhwa asphaltic roads abaya ye awo Dormaa hinkro abusua se ya de two TV ni so se ya obeka se bia jeche edaso keke ba wo Dormaa kromo na wo hye akwan pa abaya yiye principal street ewo Dormaa Masa, enya grodi. Sa kwanya mu hu nyina kroma ya tumno na efutro. Na ya kwanya enye. Hwe. Kwan pa na NPP abaye hwe kwan pa hwe, kwan ne fefa. An wo ye gu Dormaa krom ho a abusua enya sem ketoa. Enipa ni bia be kan se Dormaa kwan efutro ane ewu hye ane yi akwan se omoboa asphaltic roads abanye yiye ewo Dormaa krom wo na busuanya grow maba hokra we de nya nyu hokra abusua anya sam kutwa etiye down TV su ya tumno eya Dormaa nananum bi ba ebe ka se abanum puntujuma munya hunu bi no moboa je mu hwe nyina je wo TV so a Fred yi ba nyina eya Dormaa kwan a abusua yeyiye gu ha enya asem kutoa abusua yentimi nka ne asore na se na me ka che ono yemfiri Dormaa na yemra santebeje ha na santebeje ha ye ba no ye ko dwaben na dwabeno abrantie bi woni de ono wose adwuma no a NPP aban ye no ontena wono atena ne ka mu ano ye sa video na menya copy eti mu ba hwe dwaben principal street kwaya ye yi to dwaben ane asfata aban dia guso ewo dwaben krom dwaben ne ye dwaben municipal no wo asante beje ha municipal slibi aye dwaben municipal
na wo said ye jiri kwagu ha ene said ye quarter de ya kwan no a e fe keke fred fatum hey mi kuro mu ni odwaben we ye emfichire baabi kura o emfichire baabi emfichire wo de hwade aha ye dwaben o dwaben ya ya kan ka dwaben ai wo Facebook on se me din di dwaben ye boy ya wadonko dwaben ni we ye emfichire oh be wo de gina so saa ne enko ma me be 30 seconds ana 1 minute ade ba ko a dwaben hene waya nana dwaben mani so pa e de wi a e kwan de mo dwaben hanom chairman baby a wonam bia asphalt hwe wo de hwe ti junction ha oh asphalt ene da ho ne ko twa asphalt ha nso ko wo de we dwaben fitire wo unhu futuro dwaben wo de everybody dwaben hene Fini Jonas debi o kase bibini ye nipa ampa bibini ye nipa we die dwaben hina ti dwaben anim wo de hwade dwaben enam ye o dwaben e wa Ashanti region se unim dwaben na wuduru e just wa branch ya dwaben hwe jansi bia be bia asphalt wo de hwade e be bia asphalt ene da so hwe dwaben o dwaben na me dwaben asem na me ke hwe jansi ya asphalt dwaben asem ne yekan wo hwa hanso a junction ha asphalt aha me branch left main road na wani mo no be branch left mpesa me kire wa de ntia dwaben asem ne yekan no be bia asphalt krono ohene na kwan ya ye no onyan ma abanya aban na ye aban the support be ono na do you get it? Ntimu de kakra akesisem ena abeye mode sikakes 500 million egu NDC moderator mu head office bibia nu amu benye joma ma de twa there's no program NDC aye no Ghana ha o man ko di sika video mama ho na the same person election amunim so no na eba be elidi mo no mo so on sample 500 million bremo mudi be dey on be dia say no yakwen mugabi sika mudi be because all the bampo sika mu tumi mfa anya hwe oye o kasa ene onya adwe mugabi mo hwe enanu na mototo forms mudi card mudi dues mo ba be ye congress enan mahama na esa be sre sika Adbetka on TV and odi bua mo 1 million me bua catch me. He had to take John Dramani Mahama to beg before NDC mutimi hold the Congress. What is Canada? Do some ye, cast some ton ye, form some ton ye, nina. What is Cano? From branch to constituency to region. But one dia udi ye day. We can see yet and day to day. I think say party in Mahaso Mobabe Randy or more. Day to day. We got to hold them accountable. They must learn to be accountable. So within the party, if they are very accountable to Ghanaians, then Ghana they will be accountable. If they refuse accountability at the party level, they wouldn't be accountable. My being say, Sikana Mojeno, it's a non standing but Omudi,